So welcome to our time of Bible study today at Peachwood Bible Church. So welcome to those of you who've been able to join us here at home in our here in Mangere, but also welcome to anybody who's online who's been able to join us with regards to our Bible study as we continue the study on the Trinity, or we've called it the Trinity series. So far we've looked at the eternal God, the Elohim, the triune God, who we believe is the God of the Bible, that he is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We also believe that he is God the Father. They are all persons in their own right, but all three, they are God. Amen. So let us pray, and then we'll head into a quick review of our previous study and then into our current study. We thank you, Lord. We thank you for any time that we come and unpack your word, and with regards to understanding who you are as God, understanding who you are as the Holy Trinity that we've come to know from the scriptures, and understand that this is who you are, that you are eternal God, that you are the God from the beginning and to the end, Lord God. And we worship you today through this time of fellowship and through this time of study in your word. Bless this time, Father, for those who are with us here in our home, but also those who are checking out our Bible study online. We pray these things in Jesus' name. Amen. So, olo tatou mata I le tolu taspa ia, I le tatou mataupu na tua na inei, na tatou sue ai le mataupu I le atua le tama. E whaalani vaenga na tatou mata ai, e mua o le atua le tama, o ia o le e usitai ai, isi vaenga o le tolu tasipa ia, mana tua na tatou tilo a ngai, le loto le faa maulalo ifo o le atua le alo I le atua le tama. Tatou mata fo I le ngalue o le anganga pa ia, au noa le anganga pa ia ma le faa tonunga mai le alo ma le tama. So I tatou te vaai ia ngai o inga o vaenga ia e vai le lei. So when we look at the Holy Trinity, the first person of the Holy Trinity is God the Father, and we see the relationship between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and the submissive nature between all three persons, particularly God the Son and God the Holy Spirit, to God the Father. Second, we also see that God the Father is the creator of all things. O le tua le tama, o ia na whaia mea uma. In 1 Corinthians chapter 8 verse 6, it says, "Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live." 3, that God the Father is the ruler of all things. O le tua o ia o le pule I mea uma. E le ngata o ia o le uluai perisona o le tolu taspaia. O ia na whaia mea uma. Ai o ia fo ia pulea mea uma. In 1 Timothy 1:17 it says, "Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen." Famele moni maule na Paulo I le mua Timoteo. Alonam tapu mua fai pasuma fitu. Ole nei ia iai I le tupu o le vavau, o le o soifua pea lava, o le o vaaia, o le atua poto e to tasi, ia te ia le mamalu a to malvi I ngai whaavavau lava. Amen. So mua o ia le atua le tama, o ia le ulua I perisona, o le tolu taspaia, o ia na whaia mea uma, o ia pulea mea uma. Malvaina muli na tatou mata ai o le atua o ia o le tama, o lona I tu o ia o le atua le tama. Le la na tatou whaitawa I le Roma lona mta koe valu whai koe se fuluma wha ma le se fuluma le lima.
An tatou mata I le tūlea o ia o le tamaa, Romans 8, verses 14 and 15. Whamai whai po suma wha suma lima, a wā o I lato uma ua taitaina e lea manga o lea tua, o ata lii I lato o lea tua. A wā ua o tau le maua lea nganga o le polonga, e toe whewhewhe ai. A ua o tau maua lea nganga o tamawhai, tau te wala au atu ai. Ava, le tamai. Le lana tatou malama ina lupuna ava e sau mai le upu aramaika o le aba, lona winga o le tamaa, pe I whaailoa ai le ba na lata o le tangata ua avea matamawhai ma le atua le tamaa. So o le tūle na tatou mata ai that not only is God the Father, the first person of the Holy Trinity. Number 2, He is the creator of all things. Number 3, He is the ruler of all things. And number 4, we identified that God the Father, His fatherhood side, and that fatherhood is only to those who are spiritual believers. So He is the Father of all mankind because He created everyone, but He is the spiritual Father only to believers. Ale awhiawhi lale nei. O le tatou mata I le vaenga lona tolu o le tatou series. So we're going to look at the third part of our series, and the third part is looking at God the Son, the second person of the Trinity. So o le awhiawhi le nei, e lua lani vaenga o te whiatala noai, e whatatau I le atua le alo. Okay, so o le taiao o le awhiawhi le nei o te whiatala noa ia Yesu o ia o le peresona lona lua. So le lana iai nisi o tau lena whai mai o Yesu o le vaenga lona lua o le peresona pa ia, po le tolu tasi pa ia. So ta te tilo la mua I le peresona lona lua o le tolu tasi pa ia. Lua tātou te tilo I le ua liu tino tangata. Tolu o le a tātou tilo fo'i la o ia o le atua a o ia fo'i o le tangata. Wha, tātou te tilo fo'i lena au mai le tamai le whai unga o lana tali. O Yesu, na ala ia Yesu le whaia e le atua o mea uma. So we're going to look at 4 things. And again, our study is not exhaustive because there's so many parts of scripture that talk to the Son of God. But in this first part of the God the Son series, I'm going to look at 4 parts. Number 1, the fact that He's the second person of the Trinity. Number 2, we're going to look at the fact that His incarnation. So there we go. That's a big word. So we're going to look at His incarnation, or God becoming man. Third, we're going to look at the fact that He is fully God and fully man. And then fourth, we're going to look at the fact that God created all things through His Son. So those are 4 aspects of the second part of the God of the Godhead, God the Son, that we'll look at tonight. Amen. Amen. So nalawa ya oilo study. Ia tatou savali la le nia fiafi e tilo I vaenga ye fa. Ia mai tau mai o lo o iei le vaenga lona lua o le tatou study. Okay, vaenga mua o lo o iei nei tusi whaitau na I le mua le Ioane fa ma le mua le Ioane e lima e a ngai na iei le tatou whaitau. The first part is understanding the second person of the Holy Trinity, and that's Jesus, the Son of God. He was given the name Jesus. So in His humanity, or in His humanness, He was given the name Jesus. But there is a witness of God to His Son. E yeile moli mau ale atua, e whaatatau I lona atalii. So, mua le Ioane, a lona mtapu e wha, hei pue iwa ma le whai upu e se fulu. O le mea lava le nei, ua whaalia mai eile alofa o le atua ia te I tātou. Ina ua awina mai e le atua lona alo e to atasi I le lalolangi. Ina ia tātou hola ia te ia. O le alofa lava le nei, e le ona ua o tātou alofa I le atua, a ua alofa mai o ia ia te I tātou, wana awina mai fo'i lona alo,
ole tongiola mo ata to angasala. Ole moli mau ole atua e whaatatau I lona alo. O loo whai mai o ane po le awhionga pa ia le atua. O le alofa o le atua na ia awina mai ai lona alo. Ai whai tau whai poe iwa. O le mea lava le nei wa whaalia mai ai le alofa o le atua ia tei tātou. E whapewhea o na whaalia le alofa o le atua I le lalolangi na whaalia I le awina mai o le peresona lona lua. O ai le peresona lona lua whai mai ina ua awina mai e le atua lona alo e to atasi. I le lalolangi ina ia tātou ola ia te ia. Le lana tala noa mai tātou nisi o tātou le afiafi le nei o ia o le wha ola. So the first aspect of our study today is that Jesus, being the second person of the eternal Godhead, or the second person of the Trinity, and John writes these words about Christ. In verse 9 and verse 10, he says, in this the love of God was manifested toward us. Okay, so the meaning of the word manifested toward us is that it was shown. So the word manifest was something was revealed. So how does God reveal? How does he make his love known to us? Who is the us here? Us as believers, or us as mankind. So John goes on to write, he says, in this the love of God was manifested toward us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Some of us said that today, that God was the Jesus is the Savior. And so God reveals his love for mankind by sending his Son, and it says there, his only begotten Son, into the world that we might live through him. So that's the story of salvation. Then verse 10 says, in this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation of our sins. O le mana ia o le whai upu lea, le whai upu se fulu, o na whamai o lea lofa lava lene, e le ona ua tātou a lofa I le atua, ai whamai a ua lofa mai o ia te I tātou, wana a wina mai foi lona alo, o le tongiola mo wā tātou anga sala. Ai mawhawhau I le ainga atua, ma le saunia e le atua, le tongiola mo le lalolani, na saunia lava I le atua le awala, e toe wheso o tae e le tangata maia. That when we think about the Godhead and the eternal Godhead, that God himself sends his Son to be the propitiation. So the meaning of the word propitiation of our sins is that God the Father sends his Son to be an appeasing sacrifice. It's the only perfect sacrifice that will appease the wrath of God. The meaning of the word appease is that it's the only way that God in his righteous wrath will be satisfied was to send his Son. Le upunai le fasamo fa mai wana awina mai foi lona alu ole tongi yola mo ata tonga sala ai matamata le upusamo ole tongi male ola ele upuna to tongi ai to tongi ile ola so pe se awala faingo fi ona ole upu ele ni ole upu le au mai ele upu ole taulanga na malia ile fina ngalo ole atua. Ole taulanga la malia ile atua. Wana o lona alo na mafaya o na faatino ina. Tau maua mai le persona lona lua. Ole atua lava na awina mai le persona lona lua. Ina ia faamalia lona fina ngalo. E avea matongiola o ata tauanga sala.
So it goes back to the point that we shared today. Who is Jesus? Jesus is the only one that could be the propitiation of our sin. He could be the only one that will satisfy the righteous wrath of a holy God against our sins. So God, in his righteous wrath, definitely should be angry towards the sin of mankind. But he sends the second person of the Trinity, his Son, to be the atonement, to be the perfect sacrifice for us. Yes. So, lea atato mata, lea fa meile momoli onem ta koe lima, fai poe iva, a fai e talia i tato le moli mau tangata, e sili le moli mau a le atua, a wā o le nei lava le moli mau a le atua, na ia moli mau mai ai, i lona lava alo se fulu, o le fa atua tua i le alo o le atua, ua i totonu ia te ia le moli mau, o le talitonu i le atua, ua ia whaia o ia mapepelo, a wā e le i talitonu ia, i le mau na moli mau mai ai e le atua, i lona lava alo. O lo tala no tātou, i le peresona lona lua o le ainga atua. Ai whamai o le peresona lona lua, o le moli mau o le peresona lona lua, o le atua. Na le whamai whai poe iwa, a whai e talia i tātou le moli mau o tangata, e sili le moli mau a le atua, e whātatau i lona alo. And when we look at verse 9 of 1 John chapter 5, here it says, in verse 9, if we receive the witness of men, and this is with regards to the Son of God, John writes, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. Yes. It says, for this is the witness of God, which he has testified of his Son. Why do we believe in God the Son? The reason why we believe in God the Son is because the witness of God the Son is God the Father. So that's the ultimate witness. And then verse 10 it says, he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. So here we have it, church, that the reason why we believe in the second person of the Trinity is because God is the witness of the second person of the Trinity. God himself is the witness. God himself provided his Son to be the propitiation of our sins. Ole mafu anga tali tonu e tātou i le peresona lona lua o le atua. Na le lawa tātou i loa o le atua lava na whaia le tongi ola i le awina mai o lona alo. O le atua foi o ia o le moli mau i le alo o le i lona alo. Amen? Na le foi la family upo le atua a whai tātou te le tali tonu. Okay, le whai me whai po se fulu. O le whaatuatua i le alo o le atua wai tonu ia te ia le moni mau. O le talitonu i le atua ua ia whaia o ia mapepelo. Okay, so vaina mua o te whia au mai e whatatau i le atua le alo. O te whia au mai ai o le atua lava o ia o le moli mau i le alo ia po le atua le alo. So the reason why we believe in the Son of God is because the witness of God himself, the witness of God the Father himself. Cool? Let's move on to the second part. The second part is the incarnation, God becoming man. Okay? O le vainga lona lua e whatatau i le atua le alo po o Yesu Keriso ina ua liu tino tangata le atua. So o le atua ua liu tino tangata. So a tu fsili se si a o ai la Yesu. Ma faina fa pe atu o Yesu o le na awina mai le atua o le na tongiola o wang sala lua. O Yesu o le na liu tino tangata. Okay, so those are some real short, simple answers that you can give with our response to who Jesus is. Number one is that he is the Son of God, who God the Father sent as a propitiation
for our sin. 2 is his incarnation. We believe that Jesus Christ was fully God and he became man. Remember John chapter 1 verse 14. Can we open our Bibles to that verse? John chapter 1 verse 14. Ioane mua mua alona fai poe se fulu malifa. First one to read that out, please. Nice and loud in Samoan or English. Sufa. And the word became flesh and dwelt among us. We'll go with the English first. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Praise the Lord. And the word became flesh and dwelt among us. These are the words of John with regards to Jesus Christ himself. That he became flesh. He became human. He wasn't an angel. He wasn't some sort of ghost, person. He became a human being. The word became flesh. Fasa mo fa mo le mam. Waliti no tangata loko sama fo yolia maitato. Namatu matamata ilona mama. Oni mama nula valia lealo tasio tama. Watumu oye le robatuno. Yeah, so o I tātou te whia mata I le whaamao ninga I le whionga pa ia le atua o le alo le atua, le peresona lona lua o le atua, na viu tino tangata. To tele ia o moli mau le vai taimile nei ua fesili nia. So there's a lot of stories out there, there's a lot of chatter out there, there's a lot of narratives around there that Jesus wasn't God at all, that he was just a plain human being. But we believe in the Bible. So remember, our studies started off with the fact that we believe in the scriptures, and the scriptures clearly teach that Jesus was God who became flesh. Let's look at another scripture. 1 Timothy chapter 3:16. Mo Timoteum tapo tolu fai pesfuma leono. Olo iai upo Paulo e whaatatau lava I le alo o le atua. O lea I fo ise tau ki ese, e sili lava le nei upulilo I la le a mio atua. Ua whaali mai le atua I le tino tangata. Ua whaalia lana a mio tonu e le anganga. Ua vaaya e a ngelu. Ua tala ina atu inu ese. Ua whaatua iai oe oile lalolani. Ua abe nae ile manuia. Ai matamata I upuia a Paulo. Peye au mai e Paulo le amatanga ma le unga o le soifua o Yesu Keriso I le tino. Ai matamata I upu nafa mai Paulo. Ua lea I fo I se taofi ese lona winga o le taofi le nei e whaamaunia I le tangata e ngoa ia Yesu Keriso. Whamai e sili lava le nei upulilo I la le a mio atua. Wa mea ia e whaatatau ia Yesu mua. Ua whaali mai le atua I le tino tangata. Ina ua whaanaua Yesu Keriso. Ina ua whaanau Yesu Keriso. Ua whaali le atua I le tino tangata. So I le leina lena e whaamau ai o le perisona lona lua na liu tino tangata. Lua whamai ua whaalia lana amio tonu e le anganga. Le tangata leo Yesu Keriso, pau lea o le tangata e le ai sana sala. E tu mau lana amio tonu. Pau leo le tangata tonu na soifua mai I le tala whaasolopito o tangata mai a atamu e o I tausanga amuli pau leo le tangata e le ai sana angasala. Tolu whamai ua vaaya e a ngelu nono winga o le tangata le neo Yesu Keriso sa vaaya e a ngelu tato te vaaya e lona whanau mai, tato te vaaya fo I le tusia whaaringa I le temi o le a toea fio mai. Ua tala ina atu I no ese, nono winga, o le ale mea le tala ina atu. O le whaolatanga e whaatatau I le tangata lea na liu tino tangata.
Lona wha maila ia, wha mai ua wha tua iai o e oile lalo langi. Ma le lona lima, e whaatatau i le toi ave ina e o Yesu, wha mai ua ave ina e i le manuia. Paul writes in 1 Timothy chapter 3, verse 16, these things about Christ himself, and he describes Christ in the mystery of godliness. Number one, that God was manifested in the flesh. Again, the word manifest, to make visible what was hidden. And what was hidden was God himself. Became visible in the form of Christ in the flesh. Number two, he was justified in the spirit. That talks to Christ's perfection. It talks to his righteousness, his sinlessness. Three, that he was seen by angels, and we know that from his birth to his resurrection through to his second coming, the angels are involved. Amen. Four, he is preached to the Gentiles. The fact that Jesus Christ was born to his people, yet his people did refuse to believe, and yet he was preached to the Gentiles. And we're the Gentiles, and we believed. It says the next part, believed on in the world. Yes. That's why we know that his incarnation, in the fact that he became flesh, the rest of the world became believers. And praise God, we're included in that. And finally, in the book of Timothy, Paul writes that he was received up in glory. Again, that's talking about his ascension. So after his resurrection, then he was ascended back to be with God the Father. So we believe that he's the second person of the Trinity through the witness of God the Father. And we also believe his incarnation, that he came in the flesh. Something to think about? Yeah? Amen? So if whaamaunia le upo le atua, le perisona lona lua, o le ainga atua, o Yesu Keriso, ua liu tino tangata. Okay, let's move on to the third part. O le vaenga lona tonu, tātou te vai o ele ngata o ia o le tangata, ai o ia foi o le atua. Na ia isi tali tonu ngā ua whaapea, i le vai taimi na ia Yesu i lona taimi a o iai o ia I lona I tū tangata, whamaina tu uai e ia lona I tū atua. Ai e se le whaupunga le na a o iai o ia I lona I tū o ia o le tangata, sa ia o ia foi o le atua. That he was fully God and fully human. He did not become part God and part man. No, he was still fully God and still fully human. That's the amazing thing about the second person of the Trinity. So let's have a look at that. So here we go. So Philippians. Se so me la tatou tu si le Filipi. Filipi alona mata upu e lua. Ina ia whamatala ina ai le vaenga lona tolu leo le tatou study le nia fiafi. O ia o le atua, o ia o le atua, le atua, o ia o le atua le alo, ai o ia foi na abea ma tangata. Filipi alona mta upu e lua, fai upu e lima se o ile fai upu e valu. In Philippians chapter 2, we look here and Paul highlights here the humility of Christ. But I just want us to read through these verses to understand that Christ was fully God, but fully man at the same time. So here, I'm going to read in English, and then we're going to ask our Samoan Bible readers to read for us. Verse 5, Philippians 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. So in order for us to understand this aspect of God the Son,
we need to understand that Jesus did not divest his humanity or his Godhead. He did not divest himself of his deity, but he became like a man for the purposes of reconciling man back to God. I'll say that again. He did not divest his deity, so he did not stop being God. He was still God, but he became a man for the sole purpose of reconciling us as humans, as sinners, and become the propitiation that will be pleasing to a holy and righteous God. The word there that says he made himself of no reputation in verse 7, that comes from the Greek word kenoo. And the word kenoo means to empty. So this means that he, not of his deity, but he took on the form of man. Because we look at the next word, and the next word it says that he made himself of no reputation, taking the form of a bond servant. The word bond servant comes from the Greek word doulos, and the word doulos means to be a slave. So you see there that Christ did not stop being God. He was still fully God, but laid aside, still remained in his deity, but became a human, emptied himself, became a human, became a bond servant, so that he could reconcile us back to God. Atato faita wina fai pule na elima e ole fai pue valu fa maile fai pue ono o ia sa winga fa atasi male atua fa mai ele ima natu ia o se mea faoa ina ia tusa lava o ia male atua fa mai lai fai pue fitu a ua fa a maulalo e ia yate ia le upule na fa a maulalo e ia yate ia e sau mai le upu e lengi ua fa a ngau ina pe e lo na winga na pe enti ua fa ngau ina pe ua ngau so ole winga lale na ua fa mau lalo e ia te ia e le ua taofi ai o lona i tua ai fa mai o lona winga ua avea o ia matino tangata awa ina ia fai o ia mataulanga ola pole tongi yola moata toa sala. So o ila if ia fa manino ana mata upule o ia o le atua o ia foi o le tangata pe o vaina ia e matautia ai le alo o le atua. Amen. Na o ia lava o le alo o le atua o ia lava se lau pasene o ia lava o le atua ai se lau pasene foi o ia o le tangata ai fa mai o le atale au mai e paulo e fa alia mai ai le winga ese o le maulalo o le manatu o le faola fa mai ua winga o ia fa atasi man polonga ina ua fai o ia fa apei o se tangata valu na iloa foi o ia ua tino mai i le tangata ua fa maulalo e ia te ia wana ana ua o ina maliu ole maliu lea i le sātaru ole matautia lea o le loto maulalo lea fa ngau lona i tua ina ia avea o ia mapolonga ina ia saunia o ia e fai matongi ola ina ia ola i tāua. So when we look at that verse in Philippians, it talks about he himself making himself of no reputation, he becoming a bond servant, and then in verse 8, being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. So amazing humility and insight into he is still fully God, and yet he's still fully man, so that he becomes a slave, then becomes the perfect sacrifice in order to reconcile us
back to a holy God. That's the amazing part of the second person of the Trinity. And sometimes we go, how can he do that? If I pay fair on a fire lea tūlanga, ai ole manino ia ole haoa oina ole lea tua ole alo. In our second part of our study, we'll look at all the fact that he was our salvation, that he was our justification. But I just wanted to make clear that in the divesting of his deity, so that he can become human, so that he can die for our sins. That's amazing, right? Praise the Lord. And then number 4, on lela o tatou wa ai mua o ia o lea le vaenga lona lua o le tua le lai moli mawai le tua le tama le whatatau lona alo. Tolu lua tatou wa ava aila ia o na liu tino tangata. Tolu tatou wa ava ai o ia o le tangata o ia foi o le tua. So we've looked at the fact that the second person of the Trinity, whose witness of this person of the Trinity is God himself. Number 2, his incarnation or coming in the flesh. 3, that he is fully God and fully man. Does that make sense? Okay, now you've got a few answers you can give. Who is Jesus? Give those 3 answers. But 4, the fourth part that we see in the eternal Godhead is that God created all things through Jesus Christ. O le vaenga lona whao te fia au mai e whai o tatou o ngā tuspa ia le ne fia fi. O le alo le atua, le persona lona lua, whamai na whaia e le atua mea uma e awala I lona alo. Pe na whaia e le atua mea uma e awala I le persona lona lua o le alo o le atua. Amen. So let's have a look at a few of those scriptures. Ioane mua lona mta upu mua. Sorry, Ioane mua whai poe tolu. Whamai whai poe tolu. Na ia whaia mea uma lava e le ai fo I se mea tasi na whaia e le I whaia e ia. E whaatatau lea I whai mua malua sa le mtanga loko, sa le atua loko o lea tua foi le loko. O ai le loko o le alo le atua o Yesu Keriso. Whamai lai whai poe tolu. Na ia whaia mea uma e le ai fo I se mea tasi na whaia e le I whaia e ia. Whamai whai poe se fulu. Sai le lalolangi o ia, na ia whaia foi le lalolangi, ae le I loa lava ia e le lalolangi. Se mana ia moli maua a Ioane le apostolo, e whatatau lava I le alo o le atua, na whaia ai e le atua mea uma. Okay, se sui wholau tusi e peru alo nam tapu mua, whaipu mua, male whaipu e lua. E peru, alo nam tapu mua, whaipu mua, male whaipu e lua. So looking at Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, we've just read in John chapter 1, verse 3, with regards to God creating all things through Christ. And in verse 3 of John chapter 1, it says, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. So the amazing part of the second person of the eternal Godhead, John writes that all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Praise the Lord. That's another insight into the second person of the Trinity. Now this is what Hebrews says. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son. So, God spoke to the prophets and in the past through the prophets. So spoken time past to the fathers by the prophets. But in verse 2 it says, has in these last days spoken to us by his Son. So as New Testament believers, we now hear about God or from God through his Son. And this is what the author writes about the Son, whom he has appointed heir of all things. So Christ becomes the heir of all things with regards to God. And then it says, through whom
Also, he made the worlds. So the second person of the Trinity was whom God made all things. Se fai tau mai nale e peru na mo fai pue mo male lua ia Yo tātou ta mā ele au pero feta. Na aua wa ai mai I tonga fiti ese. Ua feta lai mai o ia ia te tātou e lona alu. O le ua tōwhia e ia e whai mea umalava mona tofi. Na ia whaia foi e ia mea uma. I'm just going to read that again in Samoan. Ua whetalai mai o ia I tātou I nei o na aso e ngā tāai e lona alu. Lea la o tātou I loa. Wa iai tātou I le vaitaimi o aso e ngā tāai. Lea la o tātou iai I le vaitaimi o whetalai mai iai le atua e ala iai I lona alu. Whamaila e whai unga whai koe lua. O le ua tōwhia e ia e whai mea umalava mona tofi. So ua tōwhia e le atua lona alo e pūlea o na tofi mea uma. Ai whamai whai unga whai koe lua. Na ia whaia foi e ia mea uma. E whata tau I le alo na ia whaia mea uma. Amen? So o le si vaenga o le alo o le atua po le persona lona lua na ia whaia mea uma. Whamene tato tusi I whai tau muli muli na e maua le kolose. Kolose alo nam tapu mua whai pue suma 5 e o whai pue se fulu malifitu. Mawala o tusi whai mai amene. O ia foi ia. O ia foi ua tusa ma le atua e lewa aia. O le ulu matua o mea uma lava ua whaia. Wana whaia e ia mea uma lava. O mea I le langi, ma mea I le lalolangi. O mea o vaaia, ma mea e le o vaaia. O nofo a lii, ma lii sili, ma whai pule. Na whaia e ia mea uma lava. Na whaia foi mo ia. O ia foi o le uluai o mea umalava. O loo whaatu ma wina foi mea umalava. Mana ia whai upulea a. Ngā pia whai upulea. Pia tawa whai e le manatu lea. Na whaia e le atua mea oma e awala I lona alo o Yesu Kiriso. Praise the Lord. Just to wrap us up, I like to summarize this fourth point with the verse in Colossians. And Colossians 1, verse 15 to 17, just brings together this fourth point of our study tonight, that God created all things through Christ. And this is how it reads. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. That's who Jesus is. He was with God in the beginning. Even before creation, he was with God. He is the image of the invisible God. We've spoken today about he became flesh. So he is God in human form. He's the firstborn over all creation. For by him all things were created. So we read there, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Praise the Lord. This is the second person of the Trinity. And in verse 17 it says, and he is before all things, and in him all things consist. So before there was time, before there was the heavens and the principalities, and before there were the thrones and the powers, before the earth existed in its current form, there was the Son of God. Praise the Lord. Amen. So that's why when we read way back in Genesis chapter 3, when God says, let us make man in our image, God is talking to the eternal Godhead. Ina wo feta laile atua ia tatou whaia le tangata I lo tatou.
lo tātou no winga, I tō tele lo le tasi. O e le tala no, ia ile atua, o le aina atua. Amen? So, pe o le tatou mata upula le afiafi le nei, po le vaenga mua le tatou aonga tuspa ia e whātatau I le alo o le atua, po le peresona lona lua o le atua mua, o le moli maulava o le peresona lona lua o le atua. Lua, na liu tino tangata le atua. Tolu, o ia o le atua, o ia foi o le tangata. Malona wha, na whaia mea uma, e awala I lona alo. So 4 things that we looked at in this first part of our study with regards to God the Son. Number 1 is that the witness of God the Son is God Himself. And it says that if we don't believe in that, we're calling God a liar. It says there in 1 John. Second, we looked at the second person of the Trinity in His incarnation, that He became man. Third, we looked at the fact that He is fully God and fully man. Just because Christ became flesh did not mean He divested Himself of His deity. He was still God. Praise the Lord. And then finally, that God Himself created all things, and I love that verse in Colossians, that He created all things, principalities, thrones, powers, all things were created through Him and for Him. Praise the Lord. So those are 4 things that we wanted to look at today. And in the next study, we're going to do a part 2 of the Son of God. We're going to look at other parts and aspects of God, and that's through His salvation, His death on the cross, His resurrection, His justification of mankind. So praise the Lord. Ia le tua I le nei afiafi, ia mo le nei fo ia wanoe mawhai ai, o na tātou awa o ina, no lea mata upo e whatatau I le peresona lona lua o le atua. So, mafo faula, lau tali lena e tali mai ana leila. Lela mawhai ai, ona toi whapopo nei vaenga lau tali. So the answer that you gave earlier on, who is Jesus? And so all of our answers were right, but now we can add to our list, so we can add some of those points as well. So ia whaman ia tele lea tua tatou mawhtanga le nea fiafi. Ia tui nātou tatou tamā, na te whai winei tatou se te talo. I'm going to ask Tamā to finish our study in a time of prayer, and then we will fellowship and have a conversation around our study. In Jesus' name, amen. Amen.
ia e mai se lau e kalesia fatai foi wai whangia e o mātou ai nei o mātou wole ma wala au mai e ala i suafa o i suru o mātou wole lo mātou tamai o e la ia Pa ia lo suafa, io o mai lo malo. Ia whaia lo fina malo le lau nani e pe o whaia lani. Ia fua i mai a te mātou le asu e a mātou le ai tau le asu. Ia whama malo i a te mātou i a mātou usara. Pia na mātou fōi na mātou whama malo i nā tu e wāma e mai a te mātou. Au fōi teitai i mātou i toftofonga. Ai e awe a i ai mātou ai le leanga. Au ai o le malo ma le mana. A toa mana i na e whakawau lava.